radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa kane itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023. Umwe mu vyabona bisura Feliciani Kabuga arega uruhara muri jenoside yabaye mu Rwanda. Aramuvuga ko uruhara mu kugirirwa nabi kw'abantu bari muri meeting ya MRND imbere y'umwaka w'igihumbi 1994. Murundi rubanza gwerekeye jenoside gumvirijwe uno munsi, Beatrice Bunyenyezi yirukanywe muri Amerika muri 2021 yihanye canke yanse umucamanza amurega guhengama. Niki coba caratumye gushika ubu ubutare bwa nikel bwavuzwe mu Burundi kuva mu gihumbi 1970 butarashobora kuvyazwa umusaruro. Barahakurakuranye benshi bagasinya amadekre bakabaha amapermis de recherche amapermis de exploitation bagasubira bakagenda bagasubira akagaruka hazaba abandi ni ibintu bitaca habona. Muravyumva mu kanya mwidonido muri iki kiganiro tubafitiye ndetse n'urunana. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na Mark niyo nkuru. Nongeye kubaha ikaze. Inama y'ubumwe bwa Buraya yategetse abakozi bayo gukura muri telefone zabo z'akazi no mu bindi bikoresho bafise application canke programme ya TikTok kubera impungenge z'umutekano. Bategetswe kuca babikora vuba. Hari ubwoba bwinshi mu mareta yo mu burengero bw'isi ko ubutegetsi bwa Beijing bushobora kwikinga muri iyo programme no mu bubiko bwa za mudasobwa bigakoreshwa mu gusuma urusaku canke kwiba amabanga. Leta zunze ubumwe za Amerika zabujije ikoreshwa rya TikTok mu bikoresho vya leta kuva imbere. TikTok ivuga yuko iyo ngingo yafashwe hisunzwe ivyiyumviro bihishisha kandi biyakurikije kwibaza ibitari byo. Ariko mu mwaka uheze yari yemeye yuko abakozi bayo bo mu Bushinwa bashobora gushikira amakuru y'abakoresha TikTok bo ku mugabane wa Buraya. Iburanisha ryabandanije kuri uyu wa kane mu rubanza rwa Feliciani Kabuga aregwa ibyaha vya jenoside yabaye mu Rwanda mu gihumbi 1994. Abamwunganira bakaba bariko bahata ibibazo icabona canke umutangabuhamya yahawe izina rya Cab ubusa 53. Ikicabona n'umugore akaba yavuze yuko yari mu batutsi bahigwa ngo bicwe muri jenoside. Mu maso hiwe n'ijwi ryiwe byahinduwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gukinga yuko umwirondoro wiwe umenyekana. Yasuye ari Kigali ahujwe mu buryo bw'amashusho n'intahe y'abacamanza yarishashe mu rwego rusubiramwo imanza rurirahe mu Buholande rwasigaye rurasozera imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yahora ikorera Arusha yari yashiriweho u Rwanda. Kabuga yarakurikiye ugo rubanza nawe nyene ari mu ibohero ry'iyo sentare irahe, ariko mu gihe cashize yarahakanye ivyaha vya jenoside aregwa naho uno munsi atajambo yahawe. Navuganye na mugenzi wacu Didier Bikorimana wo mu biro vya BBC i Nairobi yakurikiranye iriburanisha nawe nyene mu buryo bw'amashusho yifashishije internet ku rubuga rw'iyo sentare. Ntangura kumubaza ico uruhande rwunganira Kabuga rwabajije ico cabona. Umunyamategeko Emmanuel Altit wunganira Kabuga yabajije uyu mutangabuhamya kuri mitingi avuga ko igice cyayo cyanyuze kuri televiziyo y'igihugu ngo yabonyemo Kabuga amubaza niba koko yarabaye mu 1993
kuko ngo mu ibazwa rye ryo mu 2011 yari yavuze ko yabaye mu 1991 cyangwa muri 1992. Kabu 053 asubiza ko bimugoye kwibuka umwaka nyawo, ariko ko yibuka ko mitingi nk'izo zagize ingaruka ku buzima bw'abatutsi. Didier, wanumvise kandi yuko uyu mutangabuhamya canke icabona ngo yakubitiwe mu yindi mitingi ngo yabaye mu kwezi kwa kabiri canke ukwa gatatu mu 1994 ku nkengera z'umuji wa Kigali. Yavuze yuko vyagenze gute? Ngo ni mitingi yabereye ahitwa Musave, yari yatumiwemo abaturage bose bo muri ako gace n'abo mu mashyaka atandukanye, ndetse ngo ikitabirwa na Kabuga, ngo yari irimo n'interahamwe zavuye ibyumba zavugaga imvugo yaho y'igikiga zinabyina ikinimba. Ngo nibwo yakubiswe inkokora nuko ariruka yivamo igeze hafi ku musozo. Ngo abatutsi bari aho ngaho kuri centre y'ubucuruzi nabo barakubiswe n'amaduka yabo arasahurwa. Artiti yamubajije icyamuteye kujya muri iyo mitingi mu gihe yavuze ko abatutsi bari baratangiye kwibasirwa, ngo bitwa amazina nk'inyenzi cyangwa inzoka, ndetse ngo n'intonde z'abazicwa zaramaze gukorwa. Asubiza ko yashakaga kureba ikigero ibintu byari bigezeho kugira ngo abe yafata icyemezo cyo guhunga. Yanavuze ko nta muhutu wakubitiwe muri iyo mitingi. Anabazwa kandi ukuntu yamenye ko izo nterahamwe zavuye ibyumba zari mu modoka ya Kabuga. Asubiza ko yari ayizi, yari imodoka y'ikamyoneti y'ubururu, yari ifite plaque y'ibyumba, kandi ngo yajyaga yibona ije gutwara cyangwa kujyana indi nterahamwe yitwaga Mugenzi. None niki kigiye gukurikira inyuma y'iburanisha ry'uyu munsi? Umunyamategeko Emmanuel wunganira Kabuga yavuze ko ashoje guhata ibibazo Kabu 053, ariko umucamanza ukuriye iburanisha Ian Bonomi yavuze ko bagenzi be b'abacamanza hari ibibazo bashaka kubaza uyu mutangabuhamya, kandi ko n'ubushinjacyaha bushobora kwifuza kugira icyo bwongeraho. Nuko kubera ko igihe giteganyijwe cyari kigeze ku musozo, avuga ko iburanisha rizakomereza kuri uyu mutangabuhamya kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Tukiri mu manza dukomereze mu Rwanda, aho Beatrice Bunyenyezi yongeye kwihana canke kwanka umucamanza ayobora intahe iburanisha urubanza rwiwe, amurega guhengamira ku bushikiriza manza, bityo ko atabutungane abona yomuha. Ni nyuma yaho intahe ifatiye icemezo co kuzokumva ivyabona bimurega batagaragara imbere ya sentare. Beatrice Bunyenyezi akaba akurikirana ku caha ca jenoside n'icaha co gufata abagore ku nguvu. Ni ivyaha we aburana hakana. Bunyenyezi yirukanywe na Amerika muri 2021 inyuma yo kumupfunga imyaka 10 ku caha co kubesha inzego zaho zabinjira n'abasohoka. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucana yari muri sentare y'Inyanza adutegurira inkuru ikurikira. Mu rubanza rwa none urukiko rwagombaga kubanza gukuraho inzitizi zari zatanzwe n'abunganira Bunyenyezi Beatrice. Bari bavuze ko urukiko rwategeka ko abatangabuhamya bamushinja batanga ubuhamya bwabo imbona nkubone imbere y'urukiko. Umushinjacyaha we yavugaga ko abatangabuhamya batagaragara mu rwego rwo kubarindira umutekano. Urukiko rwo rwavuze ko abo batangabuhamya bazumvwa batagaragara mu rukiko, kuko itegeko ribemerera kurindirwa umutekano igihe cyose babyifuje. Kubirebana n'abatangabuhamya batatu bashinjura Bunyenyezi bimuriwe muri gereza ya Mpanga bavanywe muri gereza ya Huye, abunganizi buregwa bari babwiye urukiko ko batewe impungenge n'iyimurwa ryabo, basanga rishingiye kuko bemeye gushinjura Bunyenyezi kandi ko baterwa ubwoba aho bafungiye. Bagaragaza impungenge z'uko bashobora kuzivana mu rubanza. Kuri iki kibazo gereza ngo yavuze ko iryo yimurwa rishingiye ku myitwarire mibi. Umucamanza yavuze ko bagiye kubikoraho iperereza, avuga ko urubanza ruzasubukurwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu.
Iyo myanzuro ikimara gusomwa, Beatrice Bunyenyezi yatse ijambo avuga ko yihariye umucamanza. Mu magambo ye ati uburyo mumburanishamo mbona mwaramaze guca urubanza. Avuga ko aramutse yemeye kuburanishirizwa mu muhezo byaba ari nko gutesha agaciro kuri gushakwa muri uru rubanza. Ati cyane cyane mwebwe mwambaye imyenda y'ubutabera. Madame Mukayiza Beatrice uyoboye inteko yashoje iburanisha avuga ko batasiga urubanza mu kirere, ko urubanza rugumana itariki yatanzwe ko ruzasubukurwaho hakazamenyekana niba azakomezanya n'urwo rubanza. Ni ku nshuro ya kabiri Beatrice Bunyenyezi yihana uwo mucamanza. Mbere akaba yari yihannye inteko yose ariko igakomeza kumuburanisha. Isaha imwe irabura iminota 20 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Gahuzamiryango ibajane mu Burundi mu gihe ico gihugu kivugwa mu vya mbere bikenye cane kwisi, kimaze imyaka irenga 60 kivugwamwo ubutare bwa nikeli bushobora kugiteza imbere, ubwo bukene bukahava. Hamwe mu hantu hamenyekanye cane kubera iyo nikeli yahatowe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1970 nahitwa Musongati mu ntara ya Rutana. Nikele n'ubutare nkenerwa cyane mu mahinguriro no mu bwubatsi, ikoreshwa mu gukora ivyuma bitagwa ingese. Muri ino myaka naho yavuba ikaba ikoreshwa mu guhingura amabateri y'imodokari zidakoresha ibitoro, zimwe bita véhicule électrique, bumwe mu buryo bwo kugwanya ihindagurika ry'ibihe ritegwa no guturira ibitoro mu modokari. Gusa rero gushika uyu munsi iyo nikele yo mu Burundi iracari nk'indoto. Leonce Sinzinkayo ari mu Barundi bagiye kwiga ivyo kwimba nikele muri iyo myaka ya 70. Gushika n'ubu ntayarabona. Yabwiye mugenzi wacu Prime Ndikumagenge aherutse i Bujumbura. Navuye ngaha mu 1975 i Bujumbura ngiye mu Bubiligi. Nico gihe nikele ha mu Burundi yamaze kuvugwa. Yego buje nikele batanguye kwitora mu 70, yani programme bita programme de Nations Unies de recherche minière yayitoye. Hanyuma abantu bose bari banezerewe, twese twagenda kuja kwiga ariko tuza gutwara ibyo bya nikele. Naje nagiye rero kwiga rero bya geologie et mine muri domaine ingénieur de mine, kuri nzogaruka gufasha kwimba nikele. Abari baje kuyitora muri izane 70. None aho magarukiye muri ishuri mwarayimvye. Rero narinze ko ari kashe tushika tuja gukora Musongati, igihugu gitera imbere. Rumva kubafata nayo 75 nagarutse 78 cyantangwa 79 maze imyaka 10 muri pansiyo ntabiraboneka. None umuntu yavuga ati mwararindira amasahera mu nzira. Ikibazo kiragoye. Icambere mu bintu vyerekeye amaruso naturel n'ibindi bigoye kwimba cyane. So gupfa kugenda ngo natoye iki kintu ngo ejo nzoca ndagishira ku isoko. Bitwara amahera menshi, bitara uburyo bwinshi utabushize hamwe, twara umuyaga mwinshi cyane. Mfata nk'ubu dukoresha umuyaga uri munsi y'amajana 2, yo igusaba nka amajana 8 y'ama megawatt. None tuyakura hehe kugira ngo wimbe iyo nikele? Urumva rero icambere kuno kurondera umuyaga nkuba ukwiye nawe turaronka. Kandi bavuga ngo buca dutunga nikele ni ngaho utararonka umuyaga nkuba ukwiye. Harimo abantu byo gushikuza canke rimwe kubesha abantu. Nakuje kuvuga ngo turatunze nikele nayo ikiri mu kuzimu. None aya mashirahamwe kuva iyo myaka yose tubona makurakuranwa, iyo nigeze kumva cyane iyo avuga muri Canada yitwa Andover Resources, BHP, hari izindi zitwa za Amakuru, zimaze gukurakuranwa zikaza bakakugize kurakurana imyaka igahera yose ataco zikoze. Kuri ico kintu na jewe nosaba ko umuntu yogira ico bita audit. Barahakurakuranye benshi bagasinya amadekre, bakabaha amapermis de recherche, amapermis d'exploitation, bagasubira bakagenda, bagasubira bakagaruka hazaba abandi, umenga barahanahana. Icyo kibazo rero hari igipfungu, ni ibintu bitaje habona. Ngo yari Leonce Sinzinkayo. Ejo naho tudobumvisha insiguro y'ubushikiranganje bujejwe ubutare kuri ico kibazo nyene.
Kuri uno munsi wa nyuma wo kwiyamamariza amatora yo ku munsi wa gatandatu muri Nigeria, ibihugu byinshi byahamagariye impande zose guhagarara zidahugangwa mu kwitandukanya n'ubugizi bwa nabi ndetse n'amajambo y'urwanko biva mu babashigikiye. Aka kamo kaje inyuma y'amasaha make habaye ibitero bitatu bitandukanye muri leta ya Enugu mu manuko bushira uburengero bwa Nigeria. Uhagarariye umugambwe w'abaleba mu kwitoza mu nama nkenguza amateka n'ababiri bagenzi biwe bishwe barashwe, imodokari zabo ziraturirwa, hakaba hari n'umushoferi yishwe igihe urukurikirano rw'imodokari z'umugambwe PDP zagwa mu mutego. Abakandida babiri baturuka mu mugambwe ikomakomeye, imigambwe ibiri ikomeye, Bola Tinubu na Atiku Abubakar, bahanganye na Peter Obi ashigikiwe na benshi mu bakiri bato. Ubu naho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Impaka zikomeje kuba urudaca hagati ya Donata na Nyiraneza kubera impano ya William. Kirere we yishimiye uburyo ababyeyi be bamushyigikira mu mushinga we w'ubworozi. N'urunana. Mbese uracyari mu biki ko mushiki wawe gusize Sano? Hari icyo nshaka kubanza kubabaza. Ubwari we wataye ikaramu sha. Oya papa, ikaramu ndayifite. None se ugarutse kutubaza iki Sano? Uri buze mu nama y'ababyeyi ku ishuri? Ngaho genda ajya ku ishuri, mama wawe araza ngiye mfite akazi ngiye. Umva mbese Sano, Kara, genda nta kibazo turaza mwana wa. Yego mama. Rufo, Ndakumva Nosiya. nanze guterana nawe amagambo umwana wacu ahari. Ndagira ngo umbwire impamvu mparira inshingano zo gukurikirana imyigire y'abana bacu. Uhore wumva Nosiya ta. Nosiya, Ndakumva. ntibyari ntagufashije koko kubatoza gusoma. None se umbwije ukuri Rufo, uko ku ishuri ry'abana habaye inama, ninde ujyayo cyangwa ninde ufata umwanya agasura abana ku ishuri? Nyine ni wowe, ariko nanjye akenshi njya ngura ibikoresho abana bakeneye. Ariko kenshi iyo batumije inama y'ababyeyi ku ishuri, mbona abagore benshi aribo bitabira inama, kandi ubu si umuco koko. Ariko se Nosiya, Ndakumva. iyo ugiye ntuzi ukambwira ibyo waganiriye na mwarimu cyangwa ibi byavugiwe muri iyo nama, cyose ntuzi ukabimbwira. Wowe se wigomye uwo mwanya ukagenda ukaganira na mwarimu w'umwana wawe, urumva bitaba byiza kurushaho koko? Cyangwa tukanabifatanya? Ubu twembi tureke ibyo twari tugiye gukora dushorerane no ku ishuri ngo ba Tujyane. Anose umva nkubwire, ibyo ni ugukabya rwose. Ariko Rufo, ko ari inyungu z'imyigire y'abana bacu, wabyemeye tukigoma uwo mwanya muto tukayijyamo uko byaba byiza kurushaho. Erega byakongerera abana bacu imbaraga zo kwiga neza, babonye ababyeyi babo bombi babakurikirana. Koko Uretse n'ibyo kandi numva biteye ishema twicaranye mu nama turi bwana na madamu. Okay, ndabyemeye Nosiya. Nibutse ikibazo maze iminsi nibaza ndi bubaze diregiteri. Niko bimeze. Urakoze cyane papa. Ubu nizeye ko iyi nzu y'inkoko ugiye kubaka ka gace katazongera kuntwarira imishwi y'inkoko. Ariko rero burya naribyaye rwose pe. Ukunda ubworozi nkanjye rwose mwana wawe. Inkoko zanjye ndazikunda cyane papa. Uzi kubona zirirwa zizerera wataho ugasanga zateye amagi. Burya rero mbikubwira nari nzi ko uzabireka mu gihe gito rwose. None ndabona bikomeje. Maze niyo numvise amakuru y'abantu boroye inkoko ndahagarara nkatega amatwi neza kugira numve icyo nakora kugira ngo inkoko zanjye zororoke vuba kandi zifite n'ubuzima bwiza. Nanjye ndaje nzubakire rwose. Gusa rero kire. Umenye ko ingano y'ibiryo bazishakiraga iri bwiyongere kuko ubu ngubu nyine ugiye kuzifungira. Turafungirana izifite imishwi, izindi tuzazireka zikomeze kwitorera. Nubwo igihe cy'iyinga biba bigoye kubera ko zo n'imyaka y'abandi. Cyakora mwana we umaze gukura rwose kandi umaze no kuba umworozi mwiza rwose. Kuko burya iyo umaze kumenya imbogamizi umworozi ahura nazo, uba wakoze pe. Uba wamaze kandi uba wamaze kuba umunyamwuga neza neza. Erega mfite inkoko nyinshi papa. None se nimwanguriye inkokokazi ebyiri zonyine, none nkaba mfite inkoko zikabakaba muri 30. Uramenye utazazivanga n'izacu zose uzitiranya nk'izawe. Izanjye ndazizi papa, ariko urabona mama mutwara inkoko bigashoboka papa. Naho ubundi umushinga wawe rwose ndawushyigikiye, zizakomeza zororoke rwose ahubwo ugire n'ijana. Maze nuko nafite umwanya papa nakororana amagana. Ikindi ngushimira nuko mfashije gutangira korora, none ndagurisha amagi n'ikenura.
erega buriya ni nk'uko wayigurisha nk'uko zimaze kuba nyinshi rwose ushobora kuzigabanya kugira ngo nyine usigarane izo ushobora kwitaho. yego ikindi kandi utagomba kwibagirwa ni uko umworozi nawe akenera ibikomoka ku matungo. Ntutekereze kugurisha amagi gusa utisigiye nayo kurya. Ntabwo kabuka kandi nawe uba ugakeneye reka. umva papa sinabaga inkoko yanjye cyakora ningurisha nzagura izindi nyama cyangwa indagara. Nabyo nta kibazo da. Ngaho rero genda witegure ujye ku ishuri kandi nabyo ugomba kubishyiramo imbaraga rwose kugira ngo utsinde amasomo yawe neza. Uranyumva? cyane rwose papa ndabizi ko ngomba kwiga nshyizeho umwete nkazaba umukobwa w'impuguke muri Nyarurembo cyangwa umuyobozi ukomeye. Yes my daughter. Nanjye nzajya nyura ku bantu rwose ntewe ishema no kwitwa se wa gavana kaze neza Claire. Mana we uzi ko nkanze nyane akose ubundi uvuye kuki utashyizemo urufunguzo wari uzi ko uri kwambara. Niko Dona ngize ukuri impamvu twumvikanye ibintu ntubikore. Mama horo nyane nguha amahoro ki ko twumvikanye ko ufata iyo sutiyo niyo kariso ukabisubiza umusore yabiguhaye byagenze biti warabimuhaye arabyanga niba arabyanze se kuki utabimujugunye ngo kuki ntabimujugunye nyirane nyine ese igicyo nicyo kinyabupfura wigisha muri umuna wawe di gufata impano umuntu yampanye umutima mwiza nkagenda nkayimujugunyira koko ariko se aguha impano wowe wamubwiye ko udashobora kwigurira. Please stop. Wiki sinigeze nkora ibyo twumvikanye kuko impano yanjye narayishimiye ndayikunze ni nayo mpamvu nyambaye. None se kuki ejo wambeshye ukambwira ko ugiye kwisubiza William? Nagira ngo nkwikize kuko nabonaga umereye nabi mbona ushaka kubwira papa Samuel ibyo utagomba kumubwira. Ngo iki? None se nkubeshye wabona umukobwa w'inkumi ajya kurega muri umuntu we kandi nawe w'inkumi urumva ibyo ngibyo atari ubujajwa koko. Uravuze ngo ngiye ndinjajwa Dona? Si uko mvuze wimimbira nyirane. Cyakora ndumuye gusa Dona kusanzwe unyumvira ni iki cyaguhinduye mwana wa mama? Ugomba kumenya ko ndi mukuru nyirane rwose ibintu byo kwivanga mu buzima bwanjye gutyo umbwira ngo kora iki kora kiriya nyura hariya rwose narabirambiwe. Cyakora ndabona utari Donata nsanzwe nzi. Ngiye nakubwiye ko impano nayishimiye niyo yambere mu buzima bwanjye ni impano gusa nta kindi kiyihishe inyuma. Uwayimaye nawe ntiyigeze avuga ko azayinjiza akayimaye. Ajya bikubwira se? Ariko se ayo magambo yose umbwiye ko untesha umutwe nayiye. Umbabarire rwose sinari nzi ko ngutesha umutwe. Nanjye imbabarire ni nkubwiza ukuri kwinshi kw'ibyo natekereje kuko watumye ntekereza ko mfitiye ishyari kuko nahawe impano we ntuyihabwe. Ngo none se ko uyu munsi ntujya kurya Jovi? Nta mwanya mbifitiye shakere ahubwo ndeka ngende ntaza kugaruka abandi bavuye kuryanga hano. Wambwiye se aho ugiye nkaguherekeza? Ngiye kuri banki nje no ku maduka ngura inkweto. Ni wanyu bagutumye muri banki se? Bayangiye kwitsa amafaranga yanjye kere. Nari nagurishije inkoko zanjye none ngiye kuyabitsa. Wowe usigaye ugira konti muri banki Jovi? Iyo ngurishije inkoko cyangwa amagi amafaranga nyabitsa muri banki. Wewe ndashaka kwigura n'inkweto izi zimaze kudodeshwa inshuro nyinshi. Si nk'izi zanjye se sha? Reka nta mpamvu yo kwambara inkweto zidodadoze kandi noroye inkoko zishobora kunguka. Tugende we tuganire tugenda rwose umbwire ukuntu wabigenjeje ngo ugire konti muri banki. Erega kerere tumaze kuba inkumi nta mpamvu yo gukomeza kugendera ku babyeyi bacu tubabitsa amafaranga. Maze kubera ubworozi bwacu twiboneye ibikoresho tutabagoye ubusa n'ugiye kwigurira inkweto. Cyane rwose. Njyewe rero nyine nari nyifite ka kabogisi ko mu giti niko mbikamo amafaranga yanjye. Aho rwose nta mutekano afite kere. Banki niyo ikubikira amafaranga ku buryo bwizewe. Ndabizi ko nta mutekano afite rwose. Uko nashye no gusura iyo saving box yanjye kugira ndebe ko agihari. Urumva ko mba mangayitse. Naragikemuye rero. Ngifata irangamuntu. Mama yise amperekeza gufunguza konti mbika amafaranga yanjye. Uzi ko njye ari ubwa mbere mba ninjiye muri banki. Tuma mfite amatsiko yo kumenya imikorere yayo. Basaba iki ngo nanjye nifungurize konti ya Jovi? Mwihangane inama irarangiye rwose. Mwihangane ndabizi ntibiba byoroshye mama mufite imirimo myinshi ariko ndashaka kubashimira ko nabahamagaye mukitaba. Iyi nama ihuza ababyeyi n'abarezi twe nk'ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri n'abarimu tuyifata nk'ingenzi kuko nibwo buryo duhura n'ababyeyi b'abana twigisha tukaganira nabo twungurana ibitekerezo ku myigire y'abana bacu twese.
tukabamenyesha ibyo basabwa kugira ngo aba bana batsinde neza ku kigero cyagenwe, natwe tubamenyesha uko tubigenza kugira ngo wa mwana duhuriye hazamuke neza afite ubumenyi buzamufasha kuvamo umuturage twifuza twese. Mfatanyije n'ushinzwe amasomo rero tumaze kubabwira gahunda yo kuzamura ubushobozi bw'umunyeshuri nuko tubigenza ndetse ko duteganya kongeramo imbaraga kugira ngo ntihagire umwana usigara inyuma. Bose bazarangiza umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu batsinda neza ku kigero cyagenwe. Twabyumvise rwose muyobozi ko nubwo amasomo yose mwayashyiramo imbaraga, ariko amasomo y'imibare, icyongereza n'ikinyarwanda ndetse n'andi babazwa mu bizamini bya leta murimo kuyakarishya cyane rwose. Twabyumvise. Urakoze cyane rwose mubyeyi, wabyumvise neza. Niko bimeze kuko hari ubwo umwarimu yigishaga akagendana n'abana bashoboye kumukurikira akibagirwa wa wundi wasigaye inyuma, ariko burya nta mwana ukwiye gusigara inyuma. Ni byiza cyane rwose muyobozi, ni ibyo gushimirwa. Yewe ngaho nimugerageze murebe ko n'abo bana b'ibicucu bagira ubwonko bwabo bwakwaguka, ko wumva se n'ubundi baba basigaye inyuma nyine mujye mubireka. Ariko rero nawe uvuze nabi wa mugabo, nta mwana ukwiye kwitwa igicucu, kuko niba wabyumvise neza ubwo umuyobozi yabisobanuraga, hari umwana ushobora kudakurikira mu ishuri bityo agasigara inyuma atari we biturutse. Wabyumvise neza, niko bimeze. Kandi nk'uko ubivuze nta mwana w'igicucu ubaho. None se mwababyeyi nk'uko umuyobozi abivuze, hano ku ishuri bigisha umwana agatahana umukoro wo mu rugo w'umubyeyi nturebe, ntacyo umufasha mu masomo ye. Yewe hari na bamwe muri twe bohereza abana kwiga nta bikoresho tubahaye, twaraye dutongana ntibasinzire. Uwo mwana wamwita igicucu ngo nuko atatsinze ku rugero rwe, koko n'ubu umurenganyije. Urakoze cyane Rufonsi. Ni ukuri wabyumvise neza rwose, kandi ni nayo mpamvu habayeho inama y'ababyeyi kugira ngo umubyeyi amenye ibyo asabwa gufasha umwana. Murakoze cyane muyobozi, kandi ibyo mutubwiriye hano rwose njye niteguye kubishyira mu bikorwa kugira ngo mfashe abana banjye. Nkaba ntekereza ko n'ababyeyi bose bari hano rwose ari uko bimeze, si byo mwababyeyi? Mu by'ukuri wantunguye Dona, sinari nzi ko wambwira amagambo ameze kuriya. Ariko sinari ngambiriye kukubwira nabi nyirane. Sinakugirira ishyari muvandi, kandi mu by'ukuri si uko nta musore cyangwa umugabo wanzaniye impano. Buriya kwiga muri kaminuza uri umukobwa ukaharangiza uhava warabonye byinshi Dona. Niba nakubabaje mbabarire nyane. Upfa kugeraho ukiri imyuzu, abo basore bakuruta n'abandi bagabo bakikubona bakaza biruka, ariko gutsinda ibyo bakugerageresha bisaba ubushishozi, kuko abenshi nta kindi baba bashaka ni ukujyana nabo mu buriri, yamara kuguhararukwa bakaguta nk'umwenda ushaje. Ibyo nkubwira rero mbifitiye ibihamya byinshi. Hari benshi twatangiranye batarangije kubera ibibazo bahuye nabyo bitewe n'izo mpano z'amafuti. Abandi bagiye baterwa inda biga bigoranye babifatanya no kurera abana bonyine kubera izo mpano z'amafuti. Iyo ntabasha kuzanga rero nanjye ubu wenda mba naragarutse ino ntarangije kwiga cyangwa nkazana umwana. Biragoye cyane guhakanira umuntu wamaze kwakirira impano Dona. Nkuko maze kubikubwira, akenshi umusore cyangwa umugabo akuzanira impano agukeneyeho indi mpano, kandi iyo agukeneyeho ibihenze kuko iba ari ubuzima bwawe. Uranyumva Dona? Ndakumva. Erega umuntu waguhaye impano mu by'ukuri aba akugiriye neza, mubaye inshuti ku buryo yakubwiye ati urumva bigomba kugenda gutya, ntawe kumuhakanira bikakugora. Rimwe na rimwe ukumva umutima uguciriye urubanza kubabaje inshuti yawe. Njye rero byose nabitekerezaga. Abantu ni abanyamayeri menshi Donata mwana wa mama. Iyo mumaze kubaka ubucuti hagati yanyu birangira akubwira ngo uzaze kunsura. Iyo ugiye rero akubonye ushobora no kubyanga ariko akagufata ku ngufu. Hari abakobwa rwose nzi byabayeho, kandi uwo mutego si abakobwa bawugwamo gusa, n'abahungu bajya bawugwamo. Urugero rutari kure nawe urabizi byabaye kuri Cedric. Ntubizi se? Ndabizi sha nyirane. Ubu nyine yaraturongeye nta nozi yari, kandi rwose byatewe na Jack wamushukisha gutunda. Nuko rero mwana wa mama rero ndagukunda pe, nta shyari ngufitiye. Ibyo nkwifuriza ni ibyiza si bibi. Nyuma y'amagambo nkubwiye ni wowe wifatira icyemezo, niba uhamana iyo mpano cyangwa se niba uyisubiza nyirayo. Dona tumaze none wasobanukiwe, ariko se amahitamo aramworohera.
wowe size inama za nyiraneza uzungukiyemo iki naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. barakoze abo mu runana nibo basoje ikiganiro cacu cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru. Masede Ibrahim Hariri niwe yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze kudukurikira.